Nah, nah, Napa, Pak? jenengan jadi komandan nih, komandan klepon. Nah, siapa ini Purbawasesa panjenengan. Ah, Siap, Brak. nah, kudu manut karo nikan lho. Lancang samping, gerak. Deh. Ora ngerti to sampe ngendi ngono kuwi takon, ngono kuwi takon. Kanan, kanan, kanan. Lha kok tiba. Ceblok. Lencang setengah kanan. Ini berarti malangkrik. Ya, oke. Nah, kudu rata. Tegak, gerak. Kiwa jungkek, gerak. Apa kuwi? Kil kiwa maju. Oh, sedikit. Maju sedikit ya, ya. Oke. Signature, gerak. Apa wi? Sikil kiwa nyusul. Wow, nyusul. Iki tengen lho kene iki tengen ae. Siteng berarti siteng. Gerak. Siteng gerak. Nah, Begadah, gerak. ayo kudu manut. Hat. Ya. Nganwa pori. Apa kuwi? Tangan kiwa dokok mburi. Tangan kiwa cokok guri. Istirahat di tempat gerak maksudnya. Nah. Ngangen ro kong. Apa wi? Tangan tengen garuk bokong. Wes manut to, Cak. Nah. Nek ruk-ruke bareng ya. Kan garuk-garuk to, Pak. Ayo. Dikek sithik. Lah gatel ora dikek. Aku ya gatel. Malah cik semono kok wis gatel. Ayo tegak, gerak. Sudah kita mempersiapkan lagu yang heboh yang nanti tadi suasananya sudah Kusuma Wijaya. Oke. Tadi saya lihat tadi siapa pemandu jogetnya tadi? Mas Gareng. Mbak Lia yang mana Mbak Lia? Nah, itu. Halo. Oh, itu Mbak Lia. Ya. Ah. Tadi kurang hot. Iya, Wah. gimana Dek? Minta diberi contoh. Nanti pas waktu ref ya, Ya. nanti hadap ke sana. Oke. Hadap ke sana terus agak juwentit. Nah, totok. Terus Kayak contoh deh. Ah. Oh, ini diprakteknya bisa. hadap Ya. kiri atau kiri. Kiri. Yo. Nah. Hadap kiri semua. Praktek Ya. dulu, praktek dulu. Oh, jedite piye? Ya, yo. Bokongnya sing jentit, bokongnya juwentit, saya jentit-jentite. Yo, jedit. Ya. Gerak. Wis modar karepmu. Ah. Terus mari ngono goyang. Iki sik lagune apa sik? Oh, bokong semok. Coba. Kendangane Mas bokong semok. Kadang-kadang Mas, ya. Bokong semok. Mas, sing kalem. Bokong semok. Bokonge sapa semok rambut disanggel munyer yang anggap cocok. Asik. Ayo sing bareng mau aku. Pokoknya sing Cek, bareng. ora kompak. Kiri kanan itu harus bareng. Ya. Depan mungkin ya. Ayo. Contoh, ya. Bokong semok bokonge sapa semok rambut disanggel sanggel yang anggap cocok. Nah, bokong semok Ya. rambut digelung digelung miring. Jentitnya sapa prangen apa rekam kuat Mbak. Bokongmu ki lho ndi? Iki karo iki golek bokonge ora ketemu. Gelundung Mas paling. Ya. Oke, ayo tadi ya. Ya. Oke, ya. Ya. Rata keker sini.
Matur sembah nuwun mugi-mugi sehat selalu. Amin. Pak Dekareng sehat selalu panjang umurnya. Sampean juga sehat, Amin, pangestune Pak De. lancar sukses karirnya. Amin, amin, pangestune Pak De. Dadah, semoga kita bisa ketemu kembali. Terima kasih. Terima kasih. Nah, Mas Gareng, Dawuh, Pak. matur nuwun tak nutuke lakon nggih Mas nggih. Monggo ndherekaken. Nggih, Sukses, matur Pak sembah Alex. nuwun, sukses selalu nggih. Ayo Nduk, nutupe marang lakon dina semengko yo Nduk.